amatendekero gatari gamwe na gamwe nuguge kwatanise kwishikiriza encourage kandi bino buhagize kurugo mu Flemish Inter University Council ya Belgium okutongoza encourage kwaba hari kirigi guest house omuri Kabale municipality. Dr. Medad Twina Masco omutendeki wabeja hari Mbarara University of Science and Technology kandi oyebembere project ejinajyaho nibija kutandikira hakureba ngo hazaho enkora y'amateka nungi egenderire kurinda eby'obuhangwa. Ekyo kubanza no kureba okutwakubasa kubutura enyebembera y'amarindiro g'enyamisho ezitweta integration of governance principles. Governance principles zikaterwaho ekitongole kibakweta IUCN cyagira ngo enyebembera y'amarindiro g'enyamisho eshimeye kubera umwe bintu bihango ebikuretera abantu banywana n'amarindiro g'enyamisho. Nahabwe echo objective yo kubanza nereba okutwakubasa kunywanisa enyebembera nungi na no kurinda obuhangwa bwitu. Twina Masco nagira ngo nemwe hamegerere hihi n'emyanya erukutungurwe by'oburambuzi neija kukorwaho omuntebekaniseji. Twine emigera ena eiturabe ntukora nayo. Twine omugera ogwa Rwizi omurumbarara, twine omugera ogwa Ruheza myenda oguguri omu mashuma ga Bwindi, twine omugera ogutweta Nyamugasani oguri Kasese na nogundo oguri Kasese ntugweta Nyamwamba. Emigereji ntsa kugikoraho research kumara emyaka 5 kandi turebe research eji okuyakubasa kuretaho ebyakubasa kunduza emigereji akwago kuba notamburo emigereji ushanga ahengi hasisikire abantu bahengire bashikire munonga hamigera mwene twenda turebe tukabasa kuretera abantu batura nemigera batagisisire kandi bakugiganyirwamo. As the world goes digital, we cannot continue collecting data by filling all little forms and spreading all over the place. So I think we need to automate these systems. Bamwe habatura behururu egeri kuza kuhwera batugambire bari kuteekateka hankoreji. So twaturi kwebuza eireke mutandira za kubaheta kungabwe gi project twagira amasiko kugira ngo leke mutanda akwa wareba abo kuhinga kubi abo kora mining ebintu byona biri kwishuka mu leke mutanda hati kandi leke mutanda is number 1 lake eleta bajenyi muri Kisoro jagalinda wakareba eby'oburambuzi nebireta entasi nyingi omu ihanga rya Uganda kandi obucweka bubiri n'obutonyezo butano hariga na bw'esente ezihanga riri kutunga buri mwaka nizirwa mu by'oburambuzi. Project y'ebi birakorerwemo nemanywa nka university as a facilitator for community-based sustainable solutions to demographic challenges in southwestern Uganda ombugufu ukobos kandi itendekeri ya Mbarara University of Science and Technology niryo rijebembere gasha kwa Job namanya.